Kajing penkre ya kajing rakhe kajing wan long breu trai Jisu lane ka Christmas kumbangi juya tip keleng ka perthai ha ka arpsan terik uno pra kalaya sai keleng gi jaka ha ka perthai ki breu ki labun kam ha ka bapen pernah ya ki jing kisem da ki rong ki rup bat ki laj bathaba krik krik ki babun jan kajing lit thit jain thitnap ila ki kun gi ti ki bahing hasam katnem ba ha ki yo ki hat mata ki por kajing rakhe nile burom ya kane kasngi om tangki kristan ki simbenta Henry ki weru ki jai nyam ki simbenta lang batle kemen ya kane kasngi nagaliang ka kanhon jongi kana kithiar ha ka sipo turi uno opra kajing lek don kam saka sorba guati kalayo ban sakhi ya kajing tuit ki breu saki yo wi hat ki badon keleng ka sor guati haba ngilayo ban ya kran berkatu kane kiri pai ba kilayo thu angi bahag ni ki por kayo katnamba namar ki pai ba ki tuit Om tang naga jela asam Henry keling jaka naga thain chate la mingi manwan banthit je gijan kinap kitiar gitar wat kiwe ki jingdon kam ipaj ba ka jela me khaliaru ki tuj bhasha kane ka sorba banthit je jingdon kam baro susu ladon ru ki boong ba ki dukan ha guati ki kam tador ban ki dukan ha shillong batla ru ban yo shibun ki jai tiar ha sorba guati ki ba omla ban yo ha ka sor shillong ha ka dor ka bobit bha ये कमाने कब से शुरू है? ये हो गया आपका 4 साल हो गया है। अच्छा और अभी हम लोग बड़ा स्टैंड है और जालूकपुर में है, एयरपोर्ट में भी है स्टैंड। क्यों भाई यहाँ पे पान बाजार दाम कम है? फैंसी बाजार फैंसी बाजार है क्यों कम है? सब सामान दाम कम है। ये होलसेलर है। होलसेलर ये सबसे असम में यहाँ में बड़ा मार्केट बड़ा मार्केट यही है। होलसेलर में कम दाम सबसे कम दाम में यहाँ पे मिलता है। अच्छा सब कुछ सामान मिलता है यहाँ पे। अभी बाजार गरम है ना क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। क्रिसमस आने वाला है, ठंडी आ रहा है ना उसलिए। Oh kong, wanyo na? Tijingkit? Ta. हमें स्टैंड निमर ला डायरेक्ट बाहर